دماغش تماشاوان چارپل مدیا ایروشی ام به روزنامه هفته به دورانه سرنها به مالباتا چارپل مدیا سلام و رزگرتن خو پیشکش و همی تماشاوانم دکم از ویدارم و دماغ و دم پیش روزه لگور دلیو خوش بن گش بن به ویا برنامه کی سرکفتن به دوران اجی جوو همی تماشاوان مرحبا بیشم پشتی دمکی برا تماشاوان ببورن که دمکی از میکارون کتما به برنامه نهاج بیگا پیوادی سامی بهورابن هیوی دارم و یودارم همه دوان برنامه خدا مزگینی خوش بدن تماشاوان کردستانیا بهویا روزن خوش کردستان نکاگش گل تماشاوانا روشفا ما بگمان هرتم گرمه لتشتكو سر راس براني ملتي ما جواتا ما تيكل داره روشفا وانا حيا كاربن دنرخينن وشيروفيل سروان شانادكن كو ايرو لباكورن كردستاني دو روشفين گرینگ هنه کم تیکل داری به دوزا کردستاني باید یک راست راست یا جی باندورا که مزن سرد که یکی دانوستاندن پارتی و ریاستن کرده آلیین کردی کسان سربخار روشنبیر و اوه خباته که آن هیا لسرانسری کردستان باکر و تکلیه نابنا پارتیان کردستانی دواره در خستنا لنرینه که هفبش یا کردستانیان خباته که وان به ودوره هیا دانوستاندن گرمانه ده ونزانن و هفته هانه کمیسیونه که لپارلمنتو ترکیه هات آوا کرن که اف کمیسیون سر مثلا و روژاوا یا جی دماجویا که چکدانی ناپکه که بیان وانو و هیوی و داخوازن آلیین کرده دا آلیه ترکا دا سر و دماجویه که ام زانن دمکی دریجه سرگیجیه که مزن هیه هم نوا ترکا دا هم نوا کرده دا روژاوا هانه چیه دماجوی هانه چیه چکدانی چیه اف کمیسیون و ارکوی چه به وطنیه و چه به چت کاره پک بینه ده آوا کرنا و دا دست پکی گوتن صد پارلمنتر و آبا ببن پشتیوی به پنجیو یک پارلمنتری بریار هات سندن و اف بشتار پارتین که ده پارلمنتو دا هنه لگور پرانیا خو گرانیا خود نوابه کمیسیون دا جی گرتن دانو سندرن پشتی آوابونیا و کمیسیونه جالیه پارتیا دستلاتدار اک پارتیا و جالیه مخالفتا که هایی جهپه و کارکی دنه هات نشاندان که هر دو آلیاجی برای خودان کسی که دوی شر و پفچونه ده هات نکشتن مالبات وان را تکیل دانین اف جی تی پارتیا که اف کمیسیون هانه به همی واری دخوازه وان اکتاب که یعنی پروبلم و کمیسیون ارکوی که تی دیار کرن او شروانن یا جی گریلین که چک دانینه یا جی و دینن و دماجو هانه دا و چاوا هرن ترکیه و چاوا بیکو زندان ببن آن نبن بچه هوای و تکلی جواته ببن آلیه کی مسئله اوه آلیه دنجی گرتین کنه لزندانا و چاوه بگمان ام باش دبینن اوه چکدانینه و دمکی آشتی و آرامی انندک آشتی از گوتنه که بلکی جهت خود داره آرامیا که وره او تندوتوجیا چک هم ایریشن ای دولت هم سر ناوه چک و شهر گلک ایریشن ترکیه تکرنه هم لپرچندن کردستانه هم نوا خود آجی کی بپیوه به تروره و اوی با تکردانه اف باندورا کی مزن لسر مثلا قایمه شد که سر مثلا ریببریا جیانه داد که اگر اف شر او بیسکساندن بگمان دوی والده فیده کی مزن گیجینه جواته کو آلیه جوات کرد بن ترک بن دکارن با آسانی براحتی انندک بیرو رای خو بشن جبو داخوازم خو کاربن راحتی بشکل راحتر بین زمان دوی والده و اوکی بش بو بشیم
همی آلیوا پشتیریا و تکرنه یعنی شر و پفچون و اوه به دارینه نرحتیه که هنه چه نجالی کرده دا یا گرینگ اوه جبو مثلا کردستانه یعنی دو زمان نتوی چه گاو دکار آلی ترکیه و بیابتنه دوی واریدا اوه komisyonu ve damaşu tepkiliye ki ve mesele var hayanuhal berçavatınay aliye Türkiye dixwazin malbatên eko kesin hatine kuştine aliye Kurda da jî wahaya yani PKK û derdora wê jî ev kesên ku hayanuha divî şer û pevçûnê da hatine şehîdkirin û ew ê ewana ixna bikin yani divê dema çekdanîn û ew ê da her yekê li gorê xwe mervê derdora xwe dixwaze ixna bike lê aliye dinê Partiyên Kurd Kurdistanê ya jî aliyên ku ji rewşên nerhet divê şer û pevçûna da dengê wan hatiye fetsandin, dengê wan hatiye nizmkirin danûstandinên germ hene yani ev demekî beriya şeş meha da ev danûstandinên germ hebûn tê domandin lê ji ber ku nezelaliya rojevê û ji ber rewşa ku heyî بإمكاني وأوجه أفضل سنة حيانها لقول الدخواسني بأنجام نبيه ليه في دمه بهواكي كان هم بارتيا ولاد بارزم كردستاني بانجاكي ويهبو هم جالية بسكي وتكري دينن بهاك باري وآلية بارت ديمقراطي كردستان برشوين وا وهناك باشي دني جواتي كردستان لسر نابي كردستان تفدقارن و gelek rewşenbîrên Kurd hene ku dervayê rexistîne û zanayê Kurdin lêkolînerin diwan wara da jî danûstandinekê heye heyetekî çêbûbû ku ew ê têkilî bi partiyên siyasî û aliya wan deyne pêşniyarek hebû ku ev lazima xwe firehtir bike yani dwarê teng da wê nikar be bandorekî ku civatê bide hebûdû pêwîstî hebû ev خو فراتر بکن دانوستانی خو پیکارت انجوات در دور را فراتر بکن که کاربه دنگ کرد بچکی بگیجینه هبودو yani divan vara da şirove xoji eneki bina zamanım çerçeve dineci hem ser bisektin beguman hem perçe dine hem cihane rojave da tiştin germ hene Kasım pişti demek ki dirêj ku nekar bû beşdar bibî ben de şîrovetên germin gelek spas kek baran spasiya o hemî temaşevan dikim da carek din dubara dawa lêborînê dikim ku ez divî di meydan karim beşdar bûma ji ber wî hinek tiştê min ketine ser hev hene zema heya mümkün be ez ê wek naverok ozetê dikim وەکوون jî dizanin yani doza Kurd û Kurdistanê ev sedan salan e berdewam e car carna serkeftin çêbûye qismî car carna jî ji ber ku şerê navera Kurda û dagirkerê Kurdan da ne wek şerekî wek hev biye yani ne di hêza hev dabûne zêdetirîn zaman Kurda hûn da kiriye mixabin tabii gelek sebebê vî hene sebebê stratejîk in sebebê em bêjin hîsê netewî mesela netewî nav Kurda taybet jî Kurdê Bakurê Kurdistanê da hîna jî meriv dikare bêje ku hê jî ew hestê netewî zayîfin ji ber ku pratîk û pirêza wan diyar e wek hûn dizanî yani teqrîben 5 sal e şerekî li Bakurê Kurdistanê di dervayê îrada Kurda da her çiqas ser navê Kurda hatibe damezrandin û berdewamkirin jî heya nehate encamekî erênî divî 5 salî da divî 40 salî da ji bo Kurd û Kurdistaniya encamekî erênî nehatiye standin lê tiştê herî balkêş ew e ku 40 sal şer bûye 40 salê din jî aliyê PKK û hevalbendê wan va ev şer berdewam bike wê dîsa ji bo Kurda tiştekî erênî tune be ji ber wî rojek zûtirîn keskirina PKK û dawî lêanîna şer ji bo her şerperçe Kurdistanê jî ji bo siyasriya siyasetê vebe ew ê feydekî bixwara bîne em piştgiriya wê dikin lê ciyê mixabinî ew e ku nehewce em zêde bikevin detaya Kurdistanî tev dizanin ku ev şer û ev pevçûn û ev em bêjin têkçûn û ev zulm û neheqiya hat serê Kurda û ji ber destpêka şerê PKK
لازم بو کو باکوری کردستان پیشتی وی ساعت چند پرسال خو عبدالله اوجلان پککی اب کرنا مخابن دور داجی از دوی دا پارانتزه کی وکم بیجم کو مثلا 23 ساله AK Parti Türkiye iktidarı o به هلبجارتنه هاتیه مخابن مخالفت ترکیه 23 ساله هیچ نکاره مخالفتی کی واب که به حق بکه و تشتین باشترین بیجه هم de mesela Kürda hem mesela Abori hem siyasete hem mesela siyaseta dervada alternatif ek derine kısne. Ez de jirahne benim muhalefeta Kürdistani al-Bakure Kürdistan ko takriben 30 sale binave Kürda PKK و APO al-Bakure Kürdistan'e hakime siyaseta Kürdistan'e tevay hevka tekçun و hevka zulm و hevka nehaqi jarakden APO hatiye nokta ki ko belki dagirker 5 سال بره به PKK را رونشنه هنک زیاده ترین بحث مافو و پیشروجا کرد و کردستانی بکن ایرو نه آپو طالبه کی واهیه نه جی ترک و دولت ترکیه جبو کردا تشتکی نه آخفن تنه ده بیجن دولت کا بهترو و جور واجی گاو ناویجن یه مخابن دیسا جیه مخابنیه دوی کو پشتیوی 40 سالی مخالفتا کردستان نوها براستیجی یعنی نهال خو وگرن و آلترناتیفه کی جبو دولتا ترک جی و جبو سیاستا PKK جی باکوری کردستان درخن هیچ امجبه نقطه دور مثلا سه محبری ام daha دلخوش بون کو پشتی آپو هف قاس تحریبات کریه و اشکره طالب شخونا که لهمبر طالب کرد و کردستانی اجدر که کرد راب المخالفت که خرد آواب کنو و لهمبر ایدر که مقابل روز بروز او ضعیفتر ده تی گوتون که جبو اف بیرو باوریا آپو و اف طالبا دولت و هفکاریا عبدالله اوجلان و دولت جبو بسر که جبو کرد پشگیریه بکن دم پارتی و در دوره 2000 جوین چکرن الباکوری کردستانی و ترکیه جبو که جارکدن کردستانی بزورینن پای آپو و پای وی پیواجو کو اف پیواجو نه پیواجو کی چاره سریاج بو مثلا کرد و کردستانه اف جی مخابنیه از خوازم رخنه الوان پارتی می کردستانی بکن پیشی پیوکه دورا جیه دنا دوی رکی ببینیش بیرا ایدی ری چواد بینن براو ببین سیاست وانن مادم ادعا کیوان هیچ بو چاره سر کرنا پرسا کرد و کردستانه ده طالب خوی عاجل دا و طالب خوی ماینده استراتژیک دا دوی ریکی ببینن که معنی ریکی ببینن که کردن مخالف بینن باهر اگر نینن جارکدن 40 ساله دن امی مخابن کفن بر او که ظلم کادنه و دیسا ریبر PKK ببر ریبر کردستانیا و بلیه 40 ساله دا جمعنا چهانین 40 ساله جی وی بینن اتخوازم و مسئله بینم روزه و ایده دو یعنی اب کمیسیون آوا بیه شو نافل خودانانیه که بیجا کمیسیون چاره سر یا پرسا کرد یا پرسا کردستان ناوه وانجی او آشیتی و براتی و نزان چیه براتیش خواه گاوا که امبوان را برابن ام دعوه تو طالبه کی کرد و کردستانی نکن شخواه برای وانی مازن امن لی او نت براتیه از دو بیجیم دی سازی وظیفت که وسر مد که وسر سیاستوان کرد و کردستانیا کل همبره و کمیسیون که کرد و کردستانی آواب کن طالب خواه بین میدانیت کولان دا د جوات دا د سالون دا د میتینگ دا چې به برابر د ایدی نه کوي پشت بهانه ریکی محقق کرد و کردستانی را الباکوری کردستانی ببینن هف قاس بس از این سپاس یا نه عالیه ترکاشی و عالیه در دورا پکیشی نه وک دیروکه د جدسپک اوی شری دسپید کن یعنی وکی کو بریا وی شری هانه تپرسکرکه کردات نبو یا اشت پرسکرکه که به جواتت نبو افهمی آستانگی و نخواشی و اوه به شری دست بکر یا به شری به داوی کرن یعنی اف بنگه خوبا شروع وکی غلطه که پرسا کرد و کردستانه اول 200 سال داویه به دما اسپانیا دما ویا داویه و اوابونیا و دولت انندک لپرچن باکور که بی هوای دست بید که اب بگه مثلا نای گنگه شکر یعنی روژه بکتیه روژه بیه وکوه افشار دست بکر افشار بو سبب خرابی آن باشیه و انجام ویوا تمناخ شکرن دولت جی ویواری نشانده
مثلا گفتگوی گهراندنا دستور داجی تی روژاوه دستور کی گویا واری عسکری واتیه کرده سفیل بکرده لکس پرسکریکن ای کرداجی پرسکریکن ترکیه بخوشی نه گنگشه کرن کجا آبا بنیا به دولت دا بنگه وی خرابه بنگه خرابه واتیه آبا کرنه دما مناقشات دستوری یا مناقشه حق و حقوق و اصول و دموکراسی و نظام چه به اوه کار و خوات جواته ج کوکا ره دولت و لازم به گنگشه کرن کسی یا گنگشه ناکر وکو همی پرسو پرس کرک پشت دربا هشتی دست بکریه و فی شریحانه و گشت بیه خرابتر بیه کورتر بیه و بریاوی وقت پرس کرک و اوکی نا کردان نا چواکا ترکیه تنبه افته گنگشه کرن اوالیه کی گلک اویه ام کرد نکارن به گنگشی هانه جوه روژه بیش درخن yani دوی وارده جبر که ام نرسر هبن بگمان بالباکورن کردستانه yani aslında heri mazın tamam efşar bu pevçun bu beriyavi politika ve devlet hane adagirker ser inkar u tnebuniya kurdav u pekatendine avabu le em kurd hayanoha em nikarin behu dura kar bikin em nikarin nava xuda demokrat bin em nikarin nava xuda mafin dervayın xo biparêzin ya jî mafê nava xo parêzin ku em karibin maf ji xelkê din jî bixwazin yani duy warî da em lazime ev kar û xebatên ku ji bo civandina deng û rengên Kurdan ji bo yekrêziya nav mala Kurd lazime bi her warî da em piçekî aktiftir bin em Kurd hela destpêkê partiyên Kurdistanî navê Kurdistanî li xwe kirine em partiyên Kurdistanî duy warî da xwedî ew bin û bi ji dehqatê van partiya kesayetiyen serbixwe hene yani insanên rewşenbîrên Kurd hene di nava civakê de xwedî desthilat û gotinê wan ciyê baweriyê hene ev dikare serok eşîr bin şêx bin mele bin pêkhateyên dinên ew ê bin û ê dînên cuda ku li Kurdistanê hene berpirsiyarê wan dînan bin yani lazime em rê û rêbazekî zûtir lestir bibînin bi vanara têkil bin bi vanara karibin werin cem hebûdû sîwanekî ji bo Kurda ji bo pirsgirêka Kurd ji bo vî milletê karibin ava bikin ev xebatên ku hene em pîroz dikin van xebata lê kê min lazime em alîkar bin ku geştir bikin firartir bikin yani tek varan Efwan bi rastî divê em tespîtekî carek din ji bo Kurd û Kurdistaniya bikin ku hakimê siyaseta Kurdistanê ku ne Kurdistanî hereket lê PKK û Abdullah Öcalan divê em vê tespîtê bikin. Ev tespît watê me kir divê encamê yani destpêka wî çi bû wê encamê çi bin eger ku nê rastkirin sere rastkirin wê çi be divê temaşevan me bizanibin ku em siyaseta xwe ne ser neyartiya PKK û demê avê dikin. Lê em vê tespîtê dikin hakimê siyaseta bi navê Kurdî ew in gewdeyê wan Kurd e serê wan serokê wan rêvebirê wan tu eleqa wan çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê wan tune ye divê em vî tespît bikin heya Kurd li Bakurê Kurdistanê divê siyaseta PKK da derzeka mezin çê nekin û heya alternatîfekî ji aliyê gel ve pêşkêşiya siyaseta Kurdistanî ava nekin mixabin em ê ti awayî bi ser nekevin divê em vê tespîtê bikin tamam welatê me ji aliyê dagirkeran van hatiye dagirkirin em welatekî dagirkerin pardon efwan em welatekî ku hatine dagirkerkirin lê niha ev siyaseta Öcalan û PKK dimeşîne ti rêkî nademe ku em welatê xwe azad bikin ya milletê xwe azad bikin bi wê siyaseta xwe wek ku siyaseta Kurdistanî dikin xelkê îkna dikin bi vir û dereva divê em rêkî jê re bibînin carekî milletê Kurd ji PKK û demê biqetînin wan bixine rêya çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê ev jî mixabin piştî vê saetê di îtifak û yekîtiya de derbas dibe PWK ya PSK ya Hekpar bi serê xwe nikarin vê meselê nikarin ji xwe çareser bikin nikarin bixin rêya çareseriyê ji divê em dev ji teferruata berdin ser xeteka Kurd û Kurdistanî ser di sê xetên binê wan kivşkirî
ورن با هف او ریکی کردستانی را وکن یا نخوا 5 سال چه هاتیه سر من 5 سال دیجت پی کردا بهن کل پی سیاست دم پارتی او آپو او جلان او PKK هرن مقابن تشته هي جیو تکره جارک دن از بالد بشنم problem ama yekemin ev de be dijminati em Kurda o PKK avaki reki jarabin bekom neyarti avam kin neyare metera ma o herkesi hene dve em avaki eşkere ve khate bidin deşifre kirin o alternatifeki ligorawi hem millet Kurda hem devleta dagirkara dve em çekin ev jibo me zaruriye yani nefa مورال موتیواسیون کردان اکو خطا کردستانی فارزن چقدر چه ضعیف به دوی ام باکی راکن ام یکیتی کی دوستانی کی هفگرتی کی لیکن سیاستوان ما او لوی داره ام کارو ایش خو و چاره سرکرنا پرسا کردستان نه حلنج کمیسیونات ترکا او بتنه سرناو کردا کو آپو کردا تمثیل کرده به ام اعتراض خو اواکی دموکراتیکی اواکی کیتوی بینن زمان و بخنه جیانی یا اشتیخو خوستکن کردا yani demki ya jî rojane xwane nezelalin ku ev jalî Partiya Wela Parêzên Kurdistan ve jalî PSK ve jalî Hekparê ve jalî ev kesayetiyên serbixwe rewşenbirên Kurd tê diyar kirin çend xalên bingehîne diwan xalên daxwazin me netewî ê demkî da em hemî aliyên Kurdat karin wan cem hebûdû bê ku em berjewendiyên xwe partiyên xwe kesayetiyên xwe bidin pêş bi her kes em karin werin cem hebûdû di warê da lazim e ev kar û xebatên ku hene em çekî geştir bikin çi di warê da têkeve wek rêxistinî çi têkeve ser milê me wek kesayetî wek weşanger em amade ne di warê da xizmetê bikin em hêvîdarin ku wê berhemdar be jî yani ev kar û xebat em dibînin germtir biye vê dawiyê jî em hêvîne ku serkiran dibe heya bernamekî di bername em mizgînîkî hevkarî yekîtiyê bidin temaşevanê xwe û milletê Kurd bes rastî em kes tu partî jî bi serê xwe nikare vê meselê çareser bike tam tersine çiqat çine partî roj bi roj zayîf niha pirsgirêk yani bêguman rojevê da perçên Kurdistanê yê dinê jî di rojevê de ne û bûyer û kiryanên gelek giring tên meydanê rojevê lê ya herî giring a ku di rojevê de ye mesela ew ye mesela başûra Rojava ye mesela Sûriye û aliyekî de ji digîje heta mesela Filistînê û ew ê jî ku bandorekî germ li ser rewşa rojhilata navê jî dike li ser mesela Kurd Kurdistanê jî dike niha li Sûriye em heya wiha dibînin dewleta Tirkiye ji bo ku tiştekî yani ne tenê PKK'yan Kurd ji bo xatirên ku tişt nekeve destên Kurdan dan û sendinê wan ê bingehîn û kar û xebatê wan hem dalî istixbaratê da Wezareta Derba da Serokkomar da di her warê da li Sûriye nava dan û sendinekî da ne bi wan re bi NATO re bi Amerîkayê re bi Rusyayê re bi derê dinê re jî tenê ji bo li Sûriye ew dibêjin ya pêkateyên ku hene nebin xwedî mafekî ji ber ku wextê bibin xwedî mafekî mecbûrî mafekê ve destê Kurda jî dû warê da hemî dan û sendin li ser her bûyerekê ew ê li Şamê zorê bikin ji bo ku yani navendekî Şamê xurt çê bibe û pêkateyên ku hene li Sûriye tevî Kurda nebin xwedî tu mafî ev di rewşa Elewiya da jî wa bû li hember wan êrîşkarî û kuştin û wêrankirinê ku li delava behra spî çêbû ser Elewiya û swêla wana ku li hemberê Durziya ew kar û karezatên ku hatin kirin tawirê Tirkiye eşkera bû yani ji bo tişt nekeve destê wana ew kuştin û ew ê hemî bincil kirin li ser tu tiştekî ew nekirin tenê Şamê bi her warî pêşkerî kirin di mesela Kurda da jî ji xwe ew her roj gefê li Kurda dixwin gefê li Kurda dikin
لازم كرد داخوازة تشتكينكن لازم انتجراسيون دولتي ببن وتداخوازة كينكن خفاسة بكن هالوالي لجي شيء أبي كل سنة بكردا أبي ذكر يعني دوزا هفكارية دوزا ماف لشامل طول ذكر لحيانها وك لغورا بيوست دنابا خدا جبو بيخاتين دني بارتي دني ديمقراط بناقر يعني تشتكي بوانا بارناكن ابي بارياكل نابا خدا تكرني ودوز وقت الدربه خد تكرني لهمبر الدنيا يجي لهمبر روشيجي لهمبر كرداجي ولهمبر عرب اجي بشكل دوزي اوتك ضعيفتك داخوازه ضعيفتك باوريه ضعيفتك دوی واردا داخوازه ما اوکو روشا باشور روشاوا حسده رو دستلاتاره لازمه دنبا خدا اداره سیاسی دستلاتاری کار به نبا خدا بش بکه یعنی پار بکه به پیکاتین کرد دنه را به آلیان دنه را کار به پار بکه کار به دنگ وانجی بده پیش کو باوری بده در دور آخو دوان وارد لنرنه خود کاری پیشکش از دیست پنجره کی ندال به مسئله بریم تماشاوان را فکر خو شوپین خوی کو حیان آقا من براستی یعنی او قیناغه منی کو دوست منی ادوان را آخت مهنه کارم بر حتی بیجم برا کردستانیش بیر نکن و به هیوی نبن اف 13-14 ساله آلیکاری کیش بو پیده یپگه و حسده هیه ev alîkarî biraz bir nekin ku ne tenê ji bo xatirê apo ya ji bo xatira dewleta Tirk ev alîkarî hatiye kir. Ji ber ku Kurdin, ji ber ku dizanin pêşeraja Sûriyê wê çawa were wê çünkü ew tayin dikin yani aktorê Sûriyê ne Hesedeye, ne Heşedeye, ne Çolaniye, ne Türkiye'ye, Amerika'ya, Fransa'ya, Britanya'ya o İsrail'e. Daha ev her çare aktor jî عالیه خواهد با چاره سرکرنا پرسا سوری کی کو پیشروجایی چوابه اوت تاین کن اگر کو و آلیکاریه کربن نتنش با کو لهمبر داعش شر کرنه جبوت پیشروجا دا ببین هیجا کی او هیجی دبنه باندورا واندا به اوت کاربن تسیر آخوا به هیجل سوریه بکن جبوی برا کرد مستریح بن او جالانو دولتا Türkiye çi biryara digirin bira bigirin bira serkirde peyede YPG hasede hemî apocî bin dîsa wê nikarbin wê derê teslîmî apocî yap ez fikra min e o wê dîrok nîşan bide ji xwe ve roj bi roj nîşan dide ku hêdî mesela niha tiştê parêze hesede yani fermî ne federasyon bejî ne kêmiye kêmanî اوکک دپارێزە یعنی چ دەبێژن جێرا ستاتوکی دپارێزەش بۆ کووردا ئەو ژیش خۆ تشتێک و تورکیە ئۆ جالان لە هەمبەرن ئەوە ئێدە دوا و هەری گرنگ مەسەلا چەکبەردانەیە برادڤرداژی کورد مستەریبن بە ترکات گۆ گەرە لێ دەرێ ئاساس خۆ بەلکی ئەف پێواژۆوان گرانیا خەل سەر مەسەلا خەریتە گۆڕاننا ڕۆژهیلاتا ناوین و سووریە بوو برا کوردجی مستەریبن برا تورکی بزانبن وێ نکاربن لێ دەرێت تشتێت خوازن بێ her çıkas apo bugün temsilkare Kurdaji ve apo o hevalben deviji nikar ben ve deret çıkın ve Kürt statüki Rojava Kürdistan'a bir dest bakın jiberko vakma baskır yani aktore ve dere ne şaraya ne Kürdün ne perçedinane yani yaji embejin milletu kemnete o dindar edinane jibovi ez bukha erenil ve dere drenem ve پیشروج داد تشته باشتر به جبر کو نها پیواژول گوری دل ترکیه و PKK نه چه واحدی هند بینن F4 روزایدی شرجی yani bu yer şeydi ben olay şeydi ben eve gredaya Türkiye gredaya şara kema evgitkin provokatkin lebra bizan ben veji provokasyon web kari wanne ve tam kevazat evan bira kur jarak rahat ben web peyde ve YPG kesede jibin bandora devleta Türk o calan avaki derkeve ev çid ve bira hey ev bikin
ادناجي يعني مثلا ديمقراطي ذكرنا ناوا كردا وهفكاريا ناوا كردا سوري اوجي يعني اوجي كرد لهفنك نجي وهناك وان بين وبين لهفدن لهفدن اتشقات شبو مبو بدن برخوات تسير الوان بك او جالان لانجام دا وكرد روجافاي كردستاني تشتين باش بدست خونه او تسير كاريني الباكوري كردستاني والبرشيد نازل كه از بي قناعه برا كرد مستريحين يعني نهار السويد حفته ما هي يعني دسي روجبره بويرا كي دني تشيبو الودري جي وك اداره كي خوساري اعلان كرن جبو ريفبرنا خواجي جبو اولكاري جبو كارو خباتن جواك ريفبريه كي خوسر هات اعلان كرن يعني وكو تشاو باكور سوريا دبيجن يا خوساريا کو هاتیا او کرنه لوی درجه او کی کرن اف پنگاو دکارا جالی دولتن بهز وک امریکا و روسیا و اسرائیل جی او بکه يعني بپشتگیری کرن جبر کنها لسوریا بنگه اکل دجه بودو کارو خباتت کنها ترکیه و اسرائیل يعني جيران وان و دستلادارن جي آليا كده جبر كن تركيا بشكي عردن سوريا داغر كريه وهذا كي ويا باش سر اوي هي سر احمد الشرع هي يعني جولاني وآلية اسرائيل جي بشتش كاندنا او دستلاداريا اسد وهزن ايران كل سوريا بون لباشور سوريا دستلاداره يعني هم فعلي دستلاداره هم او اتفاق واناكو 1974 دا بدما رژیم اسد را تبو کرن اوجی برفراتر دکه و مثلا درزی اتاجی پشکریا هونشان داش برکو او منطقه درزی آیا جبو اسرائیل گرینگه لدستلا دستکتنا درزیا جبو پیکاتن دونه سوریه جی تشتکی گرینگه گاوکی گرینگه دوی وارده او جمع پرتر بخودینه يعني أنا عندك إسرائيل ونزانن يعني شبو الدنيا شيء هيجاكي جرينجا يعني واري أبدا هم شبو أمريكا هم شبو روسيا شبو دولة الدنيا بشكيريا كيوان هي أو خسري إعلان كرنا يعني وك أوتونوميا كي إعلان كرنا وانو تجي إدارة حتى شيء دركاتنا دكارا شبو بشروجا سوريا شيء ببابك يعني بباب بينغابكي دسبيكي و جوینا چند روز برای حسک چیبو وقتش بو پیکاته او داخوازن کدام پیشی نگوری خواسته که اوه باشی لی خواسته که نو کنی یعنی باشترن جه بره یعنی پیشتاترن و پیکاته این که هبون عرب جه دنیا جه پشتیری دامی واری و درزیا جه وقت نونری خوشاندن اوانا جه پشتیری آوی کاری کرن لبيكمان طبعا رخنه مربع و دنگ کرده یک رزیا کرده تدا زده نهات پیش و حیانها او کمیسیونا کل قامش دیر کنگره قامش دیدا چه ببو دولت سوریه حیانها نزکایی که نشان ندان و ترکیه و هشته يعني اداره شامه لدجه به جبینا کل حسک چه بون بتونده لدج در کردن يعني بالتوندي لدش دركاتن جبركم او جبو تركيا جبو خما ترسيدار دبينا جبو كارك ما فنا كبا دستت كاسي و شامجي اوكر او جبينا كو فان روجاويل باريس باتانا كرني وكو جاليه هنا كاسن دستلادار وهات اعلان كرنكو باشتار نابل لحيانها طبيب من نبيست يعني احمد شرع يجي وزير الدربه بخو تشتكي من نبيس قوتن لرأي قشتي ديار كرن كو شامي أو كريا شامي أو جبين الباريسي إبطال كريا تخوازا جبين شامي تشبه ونشن جبين الباريسي تكبران روزك شبك بريوي وزير درباي تركيا شو شامي جبوه جبينه شو أساس لو دريدا تسير الشيبو كو يعني حكومة الشامي حيانها بشك جوانا بيان كروك وجي هاني زمان كو بشداري جوينا باريسي نبن وانا
دیساز بێژم یعنی ئەوانە تشتێکی زاو ئەبنین یعنی برا تەماشەوانێ مە بزانن هەتە شەژی و هەمی هێزێ وێ دەرێژی بستەرێ خۆ نکارن تشتێک یعنی تەسیرا ترکا لێ هەیە لێ حیانی سەدا سی تەسیرا ترکا سەر هەتەشێ هەبە سەدا هەفتێ ئێکۆ هەتەشێ هانینە ئیکتیدارێ تەسیرا وان زێدەترە سەروی چونکی تێبیراوە یعنی ji بۆ کۆ هەتەشە ئەو هانین ئیکتیدارێت پێشداش بۆ وان نەبە خەتەریژی تقاس مازەمێ ئۆردیە هەبە تەبی ئیمها کرد ئیسرائیل ji بۆ کۆ سبێ nikarbin li hemberê wan awakî ewlekarî li hemberê wan derkevin yanî tedbîra xwe ez distîn ez dibêjim ku divê em tenê em wek Kurd û Kurdistanî yek rêziya xwe yek helwestiya xwe çêkin êdinê jî behêlin piştgiriya van hêzê ku wê derê organize dikin û pêşeroja Sûriyê didine wê bidine diyarkirin mesela Türk hûn dibînin yani aynı wek Tirka ya wek Tirkiye dibêjin yek dewlet yek millet yek al yek nizam çêk o Cumhuriyeta Erebayî Sûrî ya nemimkin ya bira hiç kesekî ser wî guhî raneze wê Sûriye herkes li gorî îmkanê xwe li gorî hebûna xwe mafê xwe bi dest dixe ê Kurd û ê Kurdistaniya jî problemanê me herî mezin ya jî wezîfa wan herî mezin ew e yek rêzîkî nav xwe de çêkin yek dengî çêkin nav û hev tehemûl bikin hêna jî ser mesela pêşmergê roj wê rojê beyanetek hebû dibêjin em qebûl nakin ku tev bi hev rawerin ya hûn qebûl nakin çi ew tev Kurdê Kurdistanê hesekê qamiştozan çine bira yek bi yek werin eger bixwazin tiştekî wek çek û bikin jî dibê werin tevî me bin yani ji bêgava ê diduwa hêko ew hatiye ser wî ez bêjim yanî ji ber ku zamanê me bawer dikim teng dibe yanî PKK dog û fêr bû jî ku çiye navê Qarayilan Murat Qarayilan dibêje ku eger we here em ne çek datînin ne nizam çi dikin ê diduwa tiştekî nê tehdît kir bû Iraqê gotu em ji bo mexmûrê eger ku hûn ji bo mexmûriya bin tehdîtkar em ê gerîla bişînin wê derê û vê pêjî bi rastî yanî dengek ji başûrê Kurdistanê dernayê ne ji partiyê wan ne ji hikûmetê ser vê pêvajoyê berê de gelek awakî ew piştgirî dikirin ez dibêm dîsa jî dewlet û PKK dixwazin ji bo wê derê vala nekin wê derê her ji bo Kurdistanê metirsiyekî bimîne tiştekî dizî heye em nizan çi ye em hêvîdarin PKK pêş de carek din nebe xeter ji bo başûrê Kurdistanê deh salê dawî herî ji bo re problem Na dubara ji bo başûrê Rojavayê Kurdistanê hêviya me û daxwaza me em dîsa dubare bikin avakirina yekreziya navmala Kurd e em hêvîdarin ji aliyê Hesedê jî aliyên NKSê jî evî karê bidin pêş û geş bikin lê aliyê dinê li başûrên Kurdistanê rewşa hikûmeta Herêma Kurdistanê ya Federal û Bexdayê ev demekî dirêj e ji hûn destpêkê de wek bingehî hûn nenişt lê ev demên dawî ye Bexda ku her diçe ciyênigê xwe dibîne êrişên dijwar tîne ser Kurdistanê ev di warê siyasî de warê hiqûqî de warê mafên Kurd aborî de gelek zextên mezin tîne ser Kurdistanê û mixabin li Kurdistanê jî ev meha daha sala çûnê de yani 2024 da ku hejmar ew bijartin çêbû heyan wiha jî Kurda nikarbûn ew ê bikin yani hikûmetekî ava bikin ev jî ciyê dilgiranî û ciyê ew ê ye metirsiyê ku Kurd di nava xwe de nikarbin mala Kurd bigijîne hebûdû û yekreziyekî nava xwe de çekin her ku diçin li hemberê Bexdayê jî li hemberê derdorê jî zayîf dibin duî warê de merivê vî dike ku yani li gorê hejmara bijartinê li gorê bir demokrasiyê eger bijartin çê dibe li gorê ewa bijartinê lazim e hikûmet bê çêkirine îdare bê çêkirine eger na em pêncî parve bikin û îlla viya bidin pêş xwe pêwîstî bi hilbijartin û demokrasî û hiqûq û ew ê jî nabe duî warê de em hêvîdarin ji aliyê yenekê û aliyê pedekê bi taybet karbin demekî lestirîn dem da ew ê bikin hikûmeta xwe çêkin ku karbin li hemberê Bexdayê û li hemberê derdorê
دنگی هکار بلند بکن ام مثلا چکدانینا PKK و اوه همش بو عراقی همش بو کردستانه به چه شرطی دبه برابه به اوه مجبوری پشتگیری بکنش برکو افشاری هانه به نشکه 600-700 گنده کردستانه همی بالا کری گنده کو بتوایی والا بونه گنده کو نیبی والا بونه چند دنی خودی کرنال حیوانا آشالا و دانو سندن جواکی و اوه لوی منطقه بتوایی مریه yani ev şer biçir rengi dibe beraber danîn avê ji bo Kurdistana başûr tiştekî giring e ji bo wê jî bi hemî warî hemî tiştî dim paşçav dikin piştgiriya vî karî dikin yani ew ê û mer vêvî dike ev dengê ku cuda cuda carna derdikevin qara îlana êdinê çiqasa bandora wan heye em nizanin tesirê lê ew ê nekin ev bawer nakim tesîrekê ew ê bikin ji ber ku Tirkiye wextê biryar dabe ev îşarê ku wan dest pê kiriye bi dawî bîne enendik rewşa îroyîn de ku ez duê baweriyê da me menfiata Tirkiye ji bo wê yanî ji ber ku rewşa rojhilata navên gohrandinê wê û pêkhateyên ku pêşerojê hêvî dikin bê rojevê li menfiata wan e lazim ev îşarî bidin sektantin yani ev dengê cuda nava Tirkiye û dervayê Tirkiye û aliyên nava PKK ji dengê ku derdikevin ez bawer nakim bibin asteng li pêşiya çekdanînê yani ihtiyaciyekî tika ez bêjim nema ji bo çek ji bo wê jî ez ew kinim yani resmî yani ke ihtiyaciya Tirka ew li gorî rewşa xwe li gorî pêşeroja xwe ew şîrovet dikin û zanin çi dikin yani eger bizanin Kurdistana Sûrî rojava ji destê wan diçe ez dibêjim ihtimalek carek din PKK ji bo destê xwe dernexin hinek tiştê serî li hinek tiştê nabin yani tabii daxwaza me ew e ku bi rastî yani PKK û şerê PKK serê çend sala ye koketiye aleyhî Kurd û Kurdistanî wê ew bikin carek din wextê me hindik ma bawerke ji xwe rexne jî heye ku em zêdetir em divê bahsa Bakurê Kurdistanê bikin Bakurê Kurdistanê heval no Bakurê Kurdistanê diyar e yani asas çi dibêjin nexweşiyên teşhîs kivşe maye tedawiya wî tedawiya wî jî bi destê Kurdistaniyên ku xeta Kurdistanî diparêjin û xwe birêxistin kirine û partîne divê ewana bi awakî yekrêziya xwe û yekîtiya xwe çêkin û bikevin kolona milletê Kurd Bakurê Kurdistanê birêxistin bikin û carek din bizanibin ku astenga herî mezin li Bakurê Kurdistanê hevalbendê dagirkera yanî PKK û Dem Partî divê ne ser neyartiya wan lê ser teşhîrkirina wan em siyaseteka nû ava bikin milletê me bi awakî zûtirîn bikeve wî qenaetî ku problem ciddî ye û yekîtî û riya ku em xwe bigîjin gelê xwe peyda bikin riya wî jî ew e teşhîrkirina siyaseta APO û PKK û vê pêvajoyê ye û li hemberê wî yekîtî û tifak û siyaseteka ciddî ye ez divî awayî da vî bêjim û silavê xweş hemî temaşevana revşîn pêşniyarekî ji derva wek ew ê hatiye ku em şîrovên xwe da baş giranî nadin Bakurê Kurdistanê û li ser perçê dinê diçekirin bedran wek pêşniyar ji me re kiriye em ê bernameyên xwe yên pêş da pêşniyara kekê bedran bêtir bigirin berçava û qasê ku ji me tê em ser rewşa Bakur tiştê ku desthilatdarên ku çê dibin bûyerên ku çê dibin em li ser disekinin lê em ê hê girantir li ser bisekinin spas bo pêşniyariya wê û her hevalên beşdarên ku ê be bername dibin pêşniyarê wan ji bo ronîkirin û firekirina bernamê jî ciyê kêfxweşiyê ye em hêvîne ku reaksiyon pirtir çêbin ji bo me gelê temaşevanan em vê hefteyê jî hatin dawiya bernama xwe heya heftekî dilê bi xêr û xweşî bimînin em hêvîdarin bi rojevên germ ve û bihêviyên xweş ve em bername pêşerojê pêşkêşî we temaşevanan bikin bi xêr û xweşî bimînin carek din silav û riz bihêviya Kurdistanek serbixwe em we birêt dikin xwe jî birêt dikin bimîn xweşiyê de